Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adag ito'y dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag abigatyo amin asa nga pada papagayam. Manipod dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasanagan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man na sumagbay iti programa. Dear Manong Nemi, kada ito ti pagkahim yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumagkablawag iti nembag abigat, nembag nga aldaw, nembag nga oras, kada kaya nga sa kapada. Please share this program, share. At badaanan nyo ti pagkasaritaan ni pagkahim tayo nga Juby nga napauluan iti Parainaw. Juby, Parainaw. Juby, Parainaw. Ni nga ta Juby ti Parainaw. Okay, sagodahin nga ti surat ti pagkasalitaan ni pagayam tayong Juby Isabel and Tapasco. Happy watching. Kung ano dito ipapagayam mi, kurgata i-record da. I-record da. Recordan da. Okay? Sagodahin nga ti surat ti pagkasalitaan ni Juby. Dear Manong Nemi, mariknam tirigat ti biyag no talaga ngagrigat ka. Sa sino kumatisaan ngagrigat Manong Nemi? Malaksid nga ta kadigit talaga nga nayanaken kat nasaliwanwanan nga dagos. Ngayam samot nga agnanayon Manong Nemi nga adda kay tingato. Posible nga bumagsak ka. Nagrigrigat, detay adda itingato kalpasan na kita manabtuog nga bumaba. Dagito na kita nagrigat abumangon ako nada. Tapay, nabiglada Manong Nemi kat saan da nga masurusuro, wano saan da nga nasurusuro tirigat sagbay nga nagnamay da. Napimpindas nga grigat ka umuna, kalpasan na kat tikado nga sakripisyo at bunga aging ka nga, mariknam mo ten tinamay, amang sagrap iti bunga ti ado nga sakripisyom iti napalabas. Kas kanyak Manong Nemi, nasapak nga nabalo. Balo akon, Manong Nemi. Nadanak ti talong anak ni June, ni Gretchen, kastamatan kini Hazel. Di pagpintasan na Manong Nemi, padpada kam idi, nga nag-graduary ti college, kanidi asawak Manong Nemi, ani Delphin. Hoy, ada ang papada ti elementarya dagiti anak mi idi matay suna iti aksidente. Kara aksident, nagsakit. As in ka nakasaksakit Manong Nemi nga mapukaw mo. Ti patpatig mo unay. Ti padre, ti pamilya, ti adigi, ti maysa nga pagdaingan. Nga mangibati ti talo nga anak. Nga ubing pay. Huwain Manong Nemi, numuna, ta idi katawan iti
alisto nga serkan at trabaho. Nagraduharak man nga peso edit college manong nemi ngem kalbasan di duwa tawen kad nagkalesa kami kay di Delphine sa anak meten nga pinagtrabaho. Plain housewife. May isa nga ina ken asawa nga mangtaripato o nga agserbi iti asawa nga sumrek iti opisina ken mangsamat ken kuanan o gapot iti opisina ken mga sikaso kadig iti makulit ngem na mangted man tiragsak mangliwliwa nga talungan na. Nalinay man nga sinagaba mi manon nemi ti panakapukaw idi ni Delphine gabuta kaslasang kami nga makapag-move on nga giina. Ngayon babaen di ba magbaga dagiti atataw ti lawlaw mi manon nemi na naruna kaniyak nga kasapulak ngagbalina ka na tibker. Tapno ni kasta kat may tag-ay ko, may kaktinaran niya ka masagbayan digiti talungan na ko. Kabutawanin ti ama, siya kung tinagbalin nga ina, kansiyak pa yan tinagbalin nga ama. Awan hindi ti masdom ka trabaho manong nemi pa extra. Aging ka nga nakastreka, iti may isang restaurant manong nemi nga ididamo ket may sakla nga waitress. Nagrigat, may isang single parent manong nemi nga danti talungan na. Waitress lang. Ngayon mabayan ti kagat ko manong nemi. Ken kastamatan iti impakita kinasyat ko taking kukuha iti restaurant. Ti manager ti restaurant. Nagbalinak manong nemi nga chief waitress. Nabintas ti panakilangan ko manong nemi kadagiti customers. Wine. Tika po na siguro kat gabot adya kayat nga may kat iti trabaho. Tika po na siguro kat kayat ko ti masenso tapno jay sweldo kat umanay para kada kami nga upat. Ti pagpintasan na manon nemi kat saan kang ngagkaskasera tasagbay nga natay idi dedi asawa kat nakaparakdal kami iti balay numampay saan nga kompleto nga na finish. No pa adot pagkukurangan na. Meso kumambay deta ti kayat ko manon nemi nga mapapintas, makompleto ti pa naka-finish ti balay mi. Kaya kastamatan iti kaadda iti appliances mi manon nemi. Kuma? Ngayon ko na akong manong nemi waitress saging ga nagbalin na ka chief waitress sa head. Kaya dito nag-resign manong nemi ti manager ti restaurant nga pagpapayat. Kinasarita naktaking kukuha. Joby, sir, kahit ko kasi kat sumukat nagbaling nga manager. Diyak kaya, sir. Kayam dito. Nagyamanak, sir. Nagyamanak. Nga warek lang makalwa manong nemi tinalaw sa ragsak ko, siyempre. Masakon nga manager. Sa alangin nga gagangay lang nga waitress. Siguro manong nemi ka po, tamo, taking ko ka restaurant nga talaga nga kasapulak. Kapag may sak nga single parent. Kan kapo siguro manong nemi, makita natin determinasyon ko. Tiya, laing ko, gagat ko, alibtak ko, kan napintas, BR ko kada kiti customer. Kinaramid ko nga rod manong nemi di amin, nga kapintasan, tapno di kastakit awan ti pilawan kanyak ni Mr. Fernandez, nga king kukuha iti restaurant. Kinapod nuna, adot sangana, manong nemi, kat dito'y lugar mi. Kat dito'y timaysa ka dagiti branch, manong nemi ti restaurant. Nga, adu dagiti, agsubli-subli. Tamo na unay, manong nemi, subli-sublianda, dagiti potahe. Napintas, manong nemi, na ornos, na dalus. Napintas, the environment. Orang ata na awan, orang ata saan nga naka-aircon. No kasta nga maloktan na ginitawa, kaya nalami islat fresh manong nemi.
Ngimawang kasmat lang tinaka-aircon. Tapos nilikas tagat adad nga komportable ka nga mangan. Kaya talaga nga naka-screen. Awan ti subrek manong nemi nga aniaman nga. Baka dahil ngilaw, lamok mo nun. Kasi naman nga tiraksak ko manong nemi nga nang ipadamag kadagitan na ko. Naisam damat manong. Kat ko nakanyak ni June, being di inauna. Nag-high school akton, mama. Nag-high school ka. Padakat mo pala ti high school, dito sumublat tumatin na grade siya nga high school. Makapagtatuwar ka to di high school, doon to nga adim ti adat high school. Ma? Saga ka din nag-asawa. Di na magdayta ni June, manong nemi, amo na ngamin nga do, di kita agar-aram kanya. Pasariring nga ring di cellphone ko, no, titit at titit. Sa damay sa may agar-aram kanya, manong nemi ni Larry. Padag nga balong. Nabintas mo ti trabaho na? Iso na lang to, pat dagiti putot na. Nga inauna, yung ni June, ti Buridak. Data ni ti college, manong. Kaya bagbaga ni Larry, manong nemi kanyak. Nga nag-asawa kami, iso ka nula yung titubipon. Sana ka nun nga biyangan di kita anak na. Kapot at ka nung matsuportar di kiti kabagyan na para ti panagbredwar da amin ti college. Kaya di sweldo na manong nemi agtipon na kananaman tinaranya basak bayan na kiti talo nga anak ko. Nga posible pa manong nemi nga agadi ni Hazel kapot at jakmat pa'y nagmenopause. Nabintasak ka no? Katurumbeng ka no, manong nemi ang gasawa ak pa, itap no, ada ka no, kain narakop ko, kain nagik ko, ada mangi patag kanyak, ada mangi tayo kanyak itiragsak. Ngayon nakadagdakil nga no, kan maulit-ulit nga wing-iwing manong. May masalang dilaki di biya ko, di tilayang delpin. Ngayon jak makapagsaumot ka di ti patapos, baka dumtin tugundaway nga may labak. Kapata talaga akasapo lakmet. Kinapudno na. Ado da kita kamali. Customer manon name iti restaurant. Nang runa edi siyak pelakit waitress ko na kuma. Nga malasang ka no. Noy baga nga daan ako talong anak. Nga baloak. Hindi mamonda nga baloak manong name ado da talaga da kiti pasalsali. Da kiti mangtred iti flowers. Naro naman nung name iti siya akong ti manager kat siyempre ito pa naka-opisina. At rin kita matugtalak manong name na sumang petak, na sumrekak. At rin kita na ikabil nga fresh rose flower. Iti pa flower base, iti labisaan ko. At rin kita mangtad ka na kita love notes. Ngayon saan ko yung kaskaso na gito'y manong name ita may misalang ti panggap ko. Tiag trabaho, tapnoad na pagbiag mi, kada kita talong anak ko. Tapnoad na maurnong in case of emergency. Tapnoad na maurnong para iti panagbasa danto, iti college manong. Naragsakak tulaon na yan manong name no may sakad ko tinaranya gamasakbayan nagtalong anak kong embati de Delpin. Sa katanda ka nagragsakan, no graduarin ni June, graduar ni Gretchen, graduar ni Hazel, nagpapada da nga napintas na trabaho da, kaya dadot asawa da, agawan nakton ka na kiti apo ko. Nakalalis to manong nemi nga isirma tati masakbayan. Ngem, narigat, nga urayan, kan makatiktik, kan naduna kiti dumteng, apan nubok ka makang, mangsuot, iti kinatib ka ritunggal maysa. Nabintas na anayas ti restoran, kadadayawanak ni Mr. Fernandez na seafood, iti siya akong ti manager manong name adat na ngayon maduti customer. Tanto na kitimpakat kong innovation. Apan nakaadad da nga pakaawisan da kiti umay, nang ro naman nung name kat adamat knowledge ko may pagkap iti cooking.
Ada man tigri suggestion ko manong name iti apan nagka chef iti restaurant. Ngayon bigla nga nagproblema ak manong name. Hindi ta ibaga ti head waitress. Ma'am? Kasla agbaling nga aysor. Kan pakadismayad iti customer nga umay. Dito restaurant. Gabo ka na diyag palpalama. Palpalama? Iti sango ti restaurant. Kaano pa nga dagpalpalama ti sango ti restaurant? Dual daw nga ritan, ma'am. Kadabi ito ipapanahon. Ano di obra di security guard ko na kumang maumbat si Kyo tayo. Si Kabi hindi head waitress. Ay so nga rin magbugtakik, ma'am. Ngayon kaslas ang ilaw nagsubli-subli. Pumanaw. Tuno ko ang ganap, ba 10 minutes, adamanin. Ano obra na? Mangururay ka na kita rumwar. Di ka nabit lang rumwar ti pangitanggayaan na ti ima na. Diyan ka man mo talaga di customer. No adda na kita sanda maibos. Sanda nga ibati. Bungunan da. Iawid da. Idadda ka na dyan palpalama. Babae, lalaki. Lalaki, ma'am. Lakay. Ito na minsan manong name ng bagamanin ni Sylvia nga damanin tilakay. Binungtak na kanumanin. Ng tekonanan nga agsubling tumanin. Binagbaan na kanupay manong name di customer nga saan da ngamin ikan tapno saan agsubli. Tapno saan ngagtali na tapno awan ti mambara na nga mapaditi sango tapno agpalama. Pero mo harak ba ng name? Mani po diti sarming kat makita nga talagang adda. Di mat ka di makadisturbo no magna di customer nga rumwar kat sumrek. Tada iti suli na ipaigid. Yung mga kasta nga ariga manong name kat kasla. No kanyak kumati customer kat sumrek kat makitak data na dulpet. Nga agpalpalama. Akat kasla. Kaslamadi. Rimuharak manong name kat nakita naktilakay ngagpalpalama. Nakakalukong ubanan digiti barbas na manong name nadulpet. Kaslad da pa kiti angot na nga madi. Sakit adang agarak kang kuha ng ilaw. Tata, ay, saan yung itanggaya ti imayo, ta sana ka customer dito eh. Kaya umati makita nga bit-bit ko no nabungon nga takan nga. Si active manager ka dito ng restaurant, tata. Ay, napintas gayam ti manager. Sana ka may ayot, ibagam nga napintasak. Talaga amo ka napintasak. Baka mga arjok ka. Harang mga arjok, ma'am. Halaga nga napintas ka. Kana, napintas ti pa nakisarita kanya. Pimpinasik ti makisarita kang karata tapnog tungpal ka. Makadisturbo ka. Makadadail ka. Iti negosyo. Bagakit no agi kay digiti customer mi no nga umay dito no makikita na ka. Nga damat ma'am. Magusto nakmat nga ikan. Anak ata no mapagkailangan dyan sa akot simbaan. Tasya dyan rumbeng at ngayon na nagpalpalama. Awan di may tanda nga makansad dyan simbahan. Ngayon dito yung restaurant. No at dadagiti saan nga maibus. Ay, imbes nga ibati hanggat na kayo ti mangala. Baka no ipanday ti pagyanan da kiti subsubra kita. Dawatin da kiti at baboy na. Siya klahingan ti pangipanan nyo, ma'am. Gabuta,
Adainam nga po ko katartarak na. Wala nga tata, makadadahil eh. Wala na kat ni, madulig ni customer. Alam mo, mabaling nga di tata nga aglisi ka dita. Alan, please. Nagpapakasi akong gang ka. Eh, alan. Naging gang adari mo armanong naming nga duwa customer nga deg. Nakasupot nga ganda. Ay, excuse me. Idod mo lang na ito'y kadato'y lakay. Te sabi nga na ibus nga gasawa. Nay, kapsat, ito na alaam. Agayaman na. Ala, tata. Yan tangi adamat na alayo. Umani siguro matetan. Mabaling ka din nga. Agawit kayon? Alan. Ay, sige ma'am. Agayaman na. Pimanawan manong nami kat numanin talyawan na kawayatan ko madadayo. Nagpesa mo tadyo ko nana. Ada ka no inem nga apu ko na nga tartarak na. Ikinapanan dagit anak na. Nga kin anak ka rin apu ko na. Inem. Kasla sa anak mo mamati manong nami. Ta siguro modus operandi di tagpalpalamang bagada nga dapakpakanan da. Siguro na dyan itid kan kuhana manong nami no anyaman da dyan itid kan kuhana. Umana yung dadya kanin na pangal daw o no, pangmalam. No iso na lang. Mangan mo't no adagpaso da kita puko na. Kat gapo manong nami tikaado dagiti customer o rin mga manager manong nami tumulong nga. Tumulong nga gidasar. Tumulong nga agumo, agwapunas. Talaga nga sa nga magwentaan manong nami na empleyado. At dapat ginugundaw manong nami nga tumulong nga aginaw. Tumulong nga manong nami agiredi ka kiti order da. Alam mo, kasla saan ka manager? Si Kamet, Silvia. Tumulong nga sa pulang nga rot. Mangnayon ka lang amin ma'am. Iti empleyado tayo. Han. Crowded din, mangnayon nagpay. No, talaga nga saan nyo akabailan, tumulong nga. Dati ako mata waitress. Basta rin tumulong nga pa nga ginawa nung name ita medyo marigatan. Ti para inaw mi. Nanasabel. Ay, ma'am, manager. Medyo maginad ka no dado mga ginawa. Ada amin problema kaya balay, ma'am. Saan yung itugtugot at problema yun dito eh. No, the problema di balay yo, ibati yo sadya eh. Saan yung itugtugot dito trabaho yo? Maapektaran na trabaho yo, ano itugtugot yun di problema yo dito eh. Man, pasensyakan. Ano amin di problema yo? Hindi may isang anak ko. Talagang mangisarasarak, mangiramraman, problema, buong tiolo. Kita pagbagaan nyo, ay, ado ka pa magbaga. Nadanon ko manong nami. Nanasabel, idi. Tasimrek damok ti sumrek, nga parain na widin. Isot agal-alam manong nami kada kitay ibanda iti pasuraan nga sobra, nga batbati, nadakano baboy na. Nayon ka no manong nami, di maswaldunan mo kasta nga aglago ka na giti baboy. Tado ka no matigitan na. Sasadot ka nung matabartekero ti asawa na. Tayo na ako manong nemi. Kanya-kanya problema ti pamilya. Nagsubli-subli manong nemi ti lakay. Talagang natanggan ti ulo na. Namuak tinagan na manong nemi Tata Tomas. Winarningan na konti manager manong nemi ni Mr. Fernandez. Joby, sir. Awan ko ti problema. Ngayon na may isang problema dito. Di mo masolusyonan. Dajay, lakay nga palpalama. Nga naman na nagpakita. Agsubli-subli. Ma'am, sir, pagtalawin mo ito ka. Ngayon, tagon ako nga, pag-among adamanin. Samat nga rin baling nga, ano nga sa nga mabalin.
Amo ka ni madlaw nga bumasbasit ti income yo. Saan sir? O man. Bumasbasit ti kati customer. Gagangay sir, kaputa, karito nga tiyempo kita, mako na nga linman. Haan, hanga dito pagpambar mo. Kaputa linman mo na nyaman. Kaputa, ada pa ka dismayaan. Kasi lang makanyak. Kung sunada kumata, sumrek ka dito nga restaurant, padasek, nga madum makita nga da, paka dismayaak, nga da gayam na, nakabantay iti ruangan ti restaurant nga agpalpalama nga na adong rit. Kahit mo pala at sumurek. Isla maapektaran da niya matigit ti adatuneg. Papapanaw no ka sir. Timawag ka din ti polis. Tap na ti polis ti bapan ti umay mangtiliw ken kuana. Sir, ore nga tanong tiniwan da ket ibalod da. Hamat mabaling nga pagtalinan da ti ore ti pagbaludan. 7 hours sa amin laing sakbay ng palubusan da. Bakit sublin tumanin? Kaya't kung ang sulbaram data nga problema. Tanong sa mo masulbar. Napipinas langin, no? Agikat kan. Ha, sir? Data ka dilaing nga, banag ti, kaikatak. Saan ka di, sir? Muhimat nga single parent tak. Nagrigatag sapol trabaho. No, may katak dito, mangrugiak man ti baba. Data nga rod, kumatirumbay ka panunotem. Hindi mo maaramid. Ano bibintas langin, no? Swaplo ka sa balik trabaho. Nakabasbasit ng problema, sir. Isang nga ko, nakabasbasit nga problema, nga pwede sa mo masulbar. Naras ka nga pabalot mo, tapos saan nga agsubli. Nakakaasimat, sir. E di aktipon kayo. Mamati ka met, no nyaman ti istorya na ken ka? Ang dati gobyerno. Abi di mo i-report ti polis. Abi nga di mo, iyo man ka nagiti, masekdan nga ahensya ti gobyerno ta, nung nakasta kita. Mapukaw na ita nga tubeng, o anyaman ita nga lapit, ti panagpintas, ti negosyo. Bayan niya, sir. Taraminek. Sige. Di akong kayat nga, may report kanya nga dapalar na ita nga lakay. Tanong mapasamak ti kasta. Tsak lamon. Idi at daman yung tilakay manong nemi siya kung tinagpakaasikan ko na. Tata, mga asoy mo kasasarita ka itinasayaat. Kasalaki lang manusuron. Amo yung kadi nga, nawarning anak, nga posibleng maikatak, kita trabaho, kung nasaan kayo nga mapaksyat dito'y. Ma'am, matandak ko ma. At damat sa bali nga mabalin yung pagpalpalamaan sa nga dito'y. Dito nga minti, pagkasarakak ka na giti, customer nga mangmangtid ka na giti makan. Mabalimit siguro, ma'am, nga paritam na giti customer. Nga mangbungon ka na giti sobrada, nga itadakan niya. Nabialangmit nga ori sobra, ti pakpakan ko ka na giti apo ko. Amo yung tata, no, maminsan sa anak ka mamati nga, ada pagpambaro yung apo ko yo, nga pakpakan ninyo. Kasano lang yan, inam nga apo ko, di dala makatulungan, agpapadat ang aming obing pahi. Kapatag kakasadar da nga inam, sagduduwa ka rin anak ko. Inita kayo tumasawan. Pinanawan na dagit anak da, kanimbati da kin ka. Nagsasarunod nga natay. Kasi sana ka mamati. May isang jeep tinagluluganan da. Kad na aksidente. On the spot nga natay di dua.
Sa iti kaadda to ospital lagi iti upat. Aldaw laeng tigidjat sa natay da. Ang po unahin, wala sa bali nga mang tulong kada kayo, tata. Dagiti kabagyan nyo. Oo, may timabalid ng itin. Di agsapal ka kumati, trabaho yo. Asin nung araw timayat kanyat, nagtrabaho. Diyan ka mo pa yung isurat tinagan ko. Diyan ka mo tagbasa. Papunang nga istorya teta. Agar aramid ka lang ti istorya nga. Tap no mamati ka, ma'am. Umay ka. Tap no makitam na kita puko. Kan makitam no ito ti lugar nga yan, mi. Unang tata, no saan kayo mapaksyat dito eh? May katakit trabaho. Single parent akman. At dan iti high school na giti duwang anak ko. Kano, makapag-graduate to high school di na ag-college to. Doon to nagiti high school nga anak ko. No may katak nga, mangrugyak tumanin ng trabaho. Mangrugyak tumanin ti baba. Agpagpakasya ka di tata. Manong name dimngag kanyak ni Tata Tomas. Numampay na liday. Nga timakder. Sa ombay tinaala na. At medyo pinagpagpakaasyak ka nagiti customer nga sada nga amin nga ruwaman. Tapno saan nagsubli-subli. Tapno amo kumamit ti gobyerno nga kitaan ti kasto nga problema nagiti umili. Tadamat kat ahensya ti gobyerno mamangkita ko makaragitoy. Ilita pumanawen manong nemi kasla nadagsan matiriknak. Kasan hun napudno nga talaga nga apo ko na nga inam. Nga pakpakanan na. Nga bali nga subsubra nga dagiti customer iti pakpakan na kalagitan apo ko na. Edi manong name iti rimuar ni Sylvia. Timay sa kadagiti tiya head waitress. Ma'am. Naatake na yun na Sylvia. Ano? Naatake nga. Nag-collapse. Kahit, iba nyo hospital nakaungar matlangat Pinaypaypayan da. Kaya nakabuntun nga para mainawan. Sapo. Sa bali pa yung problema dito. Hindi pa lang kami nga kayat na ti agsarder ngayon. Hindi kayo makakita kami ti kasukat na tapno. Agsardingan katadan sa kami sakit na. Hindi talaga, kakitahaik manong name itilakay nga agpalpalama, di pa nakadayo. Kamakama man jalakay, pagsublim. Ha? Alam ni ma'am, nagtungpal ka na. Kamakama may Tata Tomas, darsan. Naisublima nung name ni Silvia Tilakay. Tata, apay ka di ma'am. Kabilan nyo ka ti daginaw? Aginaw? Kabilan nyo tagtrabaho? Nadalagin di mang kanyang ti trabaho, ma'am. Nadalamin ti sapulit ti trabaho. Mahumat kami ti mang kanyang trabaho. Tapos kastakit at ako mamatswaldo nga maswaldo nga igatan ko ti makandigit ti apo ko nga sana subsubra ti kang karinda. Silvia, ma'am, ipagnam ni Tata Tomas si tilikod pagdiusap. Ha? Ada, dagiti arawatan dagiti empleyado iti kusina nga mabaling ko sa pulen, uniforme. Magbaling nga assistant cook. Basta masukatan terawatan na. Kaya tiyo tata, sumunod kayo, nagtrabaho, para inaw. Kayat ko, ma'am. Kabalain nyo, kabailak. Basta lakit di makapanganak, napigsaak, makapagtrabaho.
Kalpasan mahang manong namin ti 50 minutes. Imbaga ni Silvia nga agin inawa ni Tata Tomas. Pinakamo ko ma. Inarapid na tinangan ma'am. Inaliston na ko nam. Kalpasan na. Diyan. Kas na oran ti alisto ng aginaw. Oran no okay malat pa naginaw na. Kita insurok No niya diktirumbeng nga aramidan na no. Ano tumunang aramidan na. Bugsawan na. Sanan to sabunan. Adala kita narigat ng may nawan. Adala kita ko ng hanga may katisebo. Insurok mo't no niya aramidan na. Pangalat na putong na doon. Tadilnakan na. Ede adawayak manong nemi na panak. Iti kitchen restaurant. Nang roon at paginawan. Nakanalis tumat. Paragkutkutin na ito ng lakay. Na. Sanga agsardeng at ati matagsardeng dagiti may nawan. Tata. Ay, ma'am. Guwapo kayo mat. Gusto na lang nakarabraba ta barbasyo. Di ko sa kagayam kata nandaros sumunti tayo sa darwatan nyo na napintas. Mga tawan nyo ka din. 60. Nakapsot ka sama din. 69. Kaya mo natatawan na kita po ko yun? Upat. Papata ng upat? Uwan, ma'am. Sana ka mamati, Ora na saan nga agapa? Nadangarot ti problema ko, ma'am. Tapasari agapa da. Agkakasinsinda. Akit agkapsat, akit isunod agsinakit. No, daday may sakit ka mapaibit na diya kasinsin na, rumaman tumad diya kapsat diya gibit, detan. Agarambul dan. Kumaik tumang pamasyar diyan nyo. Takitaik, ida. Ayun, ma'am. Namdumamati ka. Anong naimi pangaldawan? Nakadado, anong naimi nagiti customer? Gabo nga tatawan, hawanan ti makita da nga lakay nga palpalamang iti sango. Ngayon, kasasaan nga banog manong naimi Tata Roger. Tata Tomas ko na kuma. Gabo nga tatakayat nang ipakita manong naimi kabailan na. Nga orin ako sa orin tilingat nan. Agalas tres manong naimi editang. Adamat pa nagbigla nga awan kiti customer. Nakainaw. Nadalusahan manong naimi ni Tata Tomas na kitinas ka nadalusan. Naginanaka yung Tata. Nangang gayon. Uwain. Yan ti problema kasi ang upang nabalunan na kiti puko. Siguro ka nga rin ilutuan tayo dati kananda. Ay, saanin ma'am? Ada yung lasing ko. Anong lasing mo? Di tayo, saan nga nakandig iti customer? Gaputa, makita ka mayat pa ilang. Isang damat nga idiretso, dagito waitress, isang damat nga idiretso ti pagbasurahan, inlasing ko, pinaglalasing ko. Naan, pakanan nyo ito sa nga sobra. Mabit lang, takasalitak. Chip coke, tamang lot tayo. Ura di kita alis to lang nga maluto. E di maluton, manong naimi na may kabil ti lunch back. Kaya pangaro di kito yung Tata. Sabi no alalis to, mabit lang ta. E di, aglugang ka ti service. Titulod na ka dito yung driver. After 30 minutes, manong naimi nagsublidan. Kada dumanin di kito, inawan manong naimi tilakay. Kinasaritak ti driver manong. Nangipanam. Ay naman, nakakaasi ti enda. Ito enda. Nadaday ti bakante nga balay. Yan, napanawan nga balay. Nagtudo ka talaga mas libda, malaksid no, ipamuspusan dyan lang kati panang adapasad na matkid din na sang agubo siguro. Ano ba rin yung bing? Gaayam da. Adamat na kita sa nga karuba da.
Mapanda makiayam siguro jay. Nga napinda si Timurg da nga inam. Ito makita da ni Lolo da hakit da. Simabat da. Kung na may sangay, naimimas ka numad lang ti saan nga subsubra nga makan. Agawat ta, imbaga tila kay ma'am nga, saan nga subsubra itati, ipasango na kadakwada. Awang ka diti, problema nga talaga. Ma'am, saka nga ang probleman, gabat ta. Okay mo tan, para inaw tila kay. Wala nga magiging ubingay. Magiti barangay official, anat pang sakop ng barangay iti ayanda. Tsaka man mo ma'am, siguro akit dapat tamang tulong kadakwada, ng sanga umana iti tulong da, para kadakwada. Sanga bale, ora kita, empleyado mo ni Tata Tomas. Umana nga tamat sweldo na, para kadakwada. Sa mesa, datayon no kan di mangkita kada kita subsubra na mayat makan para kada kwada impes nga ba't basura nga kanin ti baboy uwan ma'am itatalang kada kwada tan nadalusumit in istoryak manong nemi kadagitan nako ti bakasignan kini Tata Tomas kay Diyos saon mama malaksid kada tayo ato pwede kita mas nga narigat ti panagbiag na. Nadatayo akit sa nga makaw na nga narigat ti biag tayo na. Kapag tamangan tayo ti kompleto, mamintlo ti may sangal daw. Sa danatalgan nga pagyanan tayo, naman pesan pa nga na kompleto nga na finish sa nadalos tarwatin nyo. Natalagad kayo maturog. Ken in case of emergency, kada ka-oten tayo. Adamor urnong para tinaran niya ka masagbayan niyo. Di malakurang tayo kat ti ama. Yung okay lang. Kapag kabaylag tagbaling nga ama. Kabaylag tagbaling nga ina. Kanama. Ngayon, di pakasagnan kinit Lolo Tomas. Di talaga nakakaasi. Kung nakakaasi, yung talaga pepeso. Sumarod nga, imbaglagi din tanamok nga kasi di kasasahad na. Kanibagta, saan nga makabayal dati para inaw mi? Kanisun na si mukot nga para inaw. Minalim nga gawit, ma'am? Mama? Sama-sama nga sumrak. Mapanabalunan di kiti apu ko na, no kasta nga sakbeti pangal daw. Mangyawid mo ti pangrabi. Ti pamigat. Naka mo na. Agad medyo nga tamot na. Kumporo mga tamot na, ti mabalin na nga lutuin. Nga pamigat kita apu ko na. Di agbasa daw ko naman, mama. Nursery. Madantog time ko, nakto kitain nida ka talaga. Kahit ko ida nga tulungan. Nakasaysayan ka, mama. Apay. Nasayat ka, kaputa. Nasayat ka nga, mamang mi. Naanos ka. Oray no awan ti asawan, oray makuna nga single parent ka. Hana ka marigatan, gabuta na singpit kayo, mate. Iso ang sing-singpit kayo. Dahil taunay ti kang runaan nga maitulog yung kanya anak. Di pa nagsing-singpit yo, nga kakapsat. Awat ti problema ka na kayo. Makapagtitinulong kayo nga hindi pa nagbasa yo. Iso nga sana ka marigatan. Ang no, naluko kayo nga ta. Esos, tadi amot tumulong. Madepresak lagi din. Kaya dito tuloy singpet ko ha. Kaya pas na yung basa. Mama? Ano man na nata? Talagang saan mo na kayo tag-asawa? Saanin? Gabuta, umanay kayon. Kan talaga nga siya kabailan nga sukatan iti pusok ti amayo. Uri na bayagin nga natay.
Manong Nemi, anda na suro ka makabulan ni Tata Tomas para inaw. Ada pa hindi kiti kundaway Manong Nemi nga isupayan Manong Nemi ti tumulong nga mapanagukon kadagiti inawan na. Sa alat nga basta aguray Manong Nemi, dagiti may asadik kang kuana nga mainawan. Tano talaga busy Manong Nemi, dagiti waitress, iso ti mapani ti manipuri ti kusina Manong Nemi kata mapana umungan dagiti nanganan. Kabisado naman Manong Nemi, kamo naman ti pangpamayan na. Sa isupayan Manong Nemi di pangpunas kadagiti lamisaan kanto kao. Hawa may ti problema ata nakainom puro mga rodman. Okay? Lakayan Manong Nemi nga talaga nakaradkad. Kapatas pilipilitan na siguro tagbalik nga napigsa ken na naalis to ken napindas ti trabaho na tadi nakayat nga may cut. Siyempre, kas kunana siya kanulang ti mawat ken kuana nga nagtrabaho. Manong Nemi. Tama mano dagiti umawat nga nagtrabaho Manong Nemi ti kas ken kuana iti tawen nga 69. Ngam nagproblema. Idi maamuan Manong Nemi ti manager ti restaurant ni Mr. Fernandez. Pinayaban na. Joby. Ma'am? Ay, sir. Abay, nung sakasarita ka, nervyos ka. Ma'am, kunampain ka niya. Pakadlawan nga, you are guilty. Adabasol mo. Natibasol ko, sir. Diyos ko, nakabasol akong kat saan kumasir kat na. Adan tun ti kaalis ti na unak. Awang matin, sir, ti awanan dig aglakay nga palpalama. Napaksyat mo. Ay nga, apa nga inalam nga empleyado nga di mo inyuman kanya. Ay, ti amo ko akat tinang sukat ka ni bakit sabel akit saan nga day jag palpalama? Ini bakit sabel? Medyo bakaten. Medyo halang, medyo no talaga bakaten. Kaya among ka din nga dalinteg nga overage sa negative empleyado kat masapol nga ag-retire. Itatan ng isarak kat over-retired nga tao. Sir, kasapulan iti trabaho. Abi nga di mo inyuman kanya. Bigla nga sir. Naatake ni na Belen. Kat nabuntunan iti mainawan. Napanunod ko, nga imbes ko nga pagsyatin dati Tomas, sinaltog ko kayong kuhanan no kabailan ang ginaw. Kat pinadigos ko, nagdigos, nagsukat, naginaw. Kat kabailan naman, nakalalis to. Kaya awan tinagbalin na problema mi. Sa numalpas na trabaho na, kita hanga kaya dagiti waitress iti trabaho dahil sut mapanagumong, sukat punas, ako man tinagbaling nga problema, sir. Ngayon sa nga rumbeng, numamon ti gobyerno nga mga empleo tayo iti overage. Baka masaran ti restaurant tayo. Hanga tamat, sir. Hanga tamat. Saan ang isuro? Kapag siya taking ko ka restaurant. Anong arti kahit yung haramin, sir? Ikatem. Mangala ka tumubing. Abay, di mo kahit nga ikatem. Nakakaasim, sir. Orayam ka di pa lang nga tagipulong. Kaya may bigla nga sir anti-restaurant tayo. Sir, ikatem. Mabaling ka din sir nga palpasan na laing ka dito nga bulan. Pagkalpasan to malpas na ito nga bulan. Kaya maalan lang ito sweldo na.
Kan makakita ito nakasukat na. O sige. Ang aming kaso nga rin nga dagtiktik, mangtiktik, agitiktik. Karagiti karibal tayo, dagiti kakompetensya tayo. Kat bigla tayo nga tiliwan wano, warning nga ti gobyerno. Sangat amat, sir. Okay. Kang nalang ti katapusan. Ito nakabasan ti katapusan, awan tunda dyan nga lakay. Nalawag? Nalawag, sir. Nagbalinda ito yung problema kung na yung ba nga nakadlawan na kita anak ko. Mama, di tayo laman ibuti si Mangpet ka. Madlaw miya da problema. Iga kayo di maturugan. Anot orasan. Nalpasyon di homework yo. Kaya maturakin. Ganoon ita kayo. Iti kasi yung oras. At ako amatid sa ledyo. Numanin rumor kayo. Iti sa ledyo. Mapangkay ti kusina, pagamonta, umay kayo man iti salas. Ano problema yun mo, ha? Ni Tata Tomas, kabilitan nga, paikat ti manager ti restaurant, ay manager, taking ko ka ti restaurant. Overage ka, no? Ada ka no linti nga mga iparit, nga mga emplyo, iti talaga nga natainganin. Ay, kasi nun, no, ikatek, pangalan na pa iti, pangpiyag na ka na iti apo ko na. Kinapudno na every month. Aging increase ti sweldo na. Sa mesa, dagiti waitress, indraman da isunan, nga mabingayin ka na kiti tip. Dagit, gusto ko na tiragsak na gabot ha. May katanganan, tisang nga subsobra nga kanen, dagiti apo ko na. Sigun kang kuha na kita. Iniinot na nga, malaglagdaan na pagkikanan nga libre nga balay, nga napanawan nga balay. Sa mga isib-sibro kanumatan dagiti apo ko na. Kinapudno na, no, kasta nga day off na, may paspasyar na ida. Tadamad day off na. Sa ita, bigla may cut. Isot problema yo. Isot problema. Nga mabaling ko makit sa nga may cut. Kadungas pa rin na may cut, ada ko makasukat na. Ada ko pagtrabahuan na nga sa bali. Saan nga may nga mabaling agtrabaho ko, ma? At lakayan. Sino ko ti mga alaking kuha na kami nagtrabaho? Si kabit lang kami tinangala. Kahit ko nga sa una, at ako pamuspusan tapno ada pakakita na ti kwarta. Punan na tapno ada may gatang ti karkariton, mapan ng pagbunag, gatang iti bute, lando. Halata mabalin ata, alakay nga ruden. Ni mama, saan yung nga problema dita? Problema ka talaga. Di ayaman yun dito balay. Ano ya? Awain. Anusan dati ba sa kwarto May sudang ag-apo. Ano nga ito, brother? Toy, inalaw mo dito bakyar dita likod tayo. No, mabalinte tagtarakin tidingwen. Di ni Tata Tomas ti para tarakin. Sa bagay, inikanak tayo di anak. Thank you, June. Sa mesa, mama, saan ngamin nga, da kayo tagbalik ng gobyerno. Yung man yun di gobyerno. Diba? No, nyaman ti problema, kati gobyerno at masiknan, masapol nga maibaga ti gobyerno. Damat na kita pasamak dita, nga saan nga amo ti gobyerno. Ngam no maamuan da, agaksyon da. Kung saan kat ikamang nyo ti media, ti media ti mangisdag iti gobyerno. Talagang naling tanak ko. Siyempre, graduarang ton ti high school, college kunton.
Kinasaritak ni Tata Tomas manong nami imbaga kang kuha ti problema. Tata, ay kang kakailangan ti katapusan. Ay, ma'am, apay. Saan nga mabaling nga iti kasto nga edad yo kat agtrabaho. Kabaylak mo tagtrabaho mamuraan at tawin ko. Apay, namaybayak ka di trabaho. At kasi, narugit nga nahinawan. At kasi, reklamo di kiti customer. Awan ti reklamo di kiti customer. Yung daking kuka ti restaurant. Iso tagreklamo. Yung mga ti magdanagan nyo, tata. Tasang kaya baybayan. Grama di kiti apo ko yo. Mabaling ko ito nga sa dagiti gobyerno. Tap na rigas takit ta. Isudat makamo. Ma'am, nabadasan mo yung data. Kaya ito sa wadata. Te kapitan nga mangsakop iti ayami. Inyasdag na kami. Iti, TSW di ka no? Kat, at di bagada nga alain da kano di kita pukok ta isudat ibang taraken. Yung mani po di diyag yung kakanag ito'y. Kaumot pa iti na oray mi. Nga numabaling ko maakit. Oray alanda nga takit saan ko kaya timisyo na kanakuha. No alanda di kita pukok surod dak. Nga bawa mo di kamat na oray. E jakit di dadi ni binulan nga mang tanda iditi. Itay relief goods. Magdanda ti manok, 3 kilo nga bagas, 3 nga sardinas, payless, and daduma pa'y. Ang may sala nga aldaw, naibusen. Hambat nga rin kang kanayon. Dito lang man naitulog ti gobyerno ka na kami. E di amon ni kapitan nga da trabaho. Kita di na nga tamat na inyong umanti ako. O mati maitid nga ayuda no relief goods. No, awan timitid nga aksyon ti gobyerno di ananusan ti amin nagyan sa diabalay. Umanay kay laki dito may sa kwarto. Medyo nalawang matilikod. Kabilang lagi tagtarakin di manok. Kuno baboy. Manong nami makalawas laengen agtapos ton. Mabilbilangin ti aldaw manong nami ni Tata Tomas iti restaurant. Iti tatimay nga mali manong nami imay ni Silvia dito yung opisina. Silvia, tugaw ka. Ano problema? Awan ti problema, ma'am. Kasi nga oras kat basit ti kati customer hanggang mga mataranta. Ano ti problema? Awan problema, ma'am. Pangarot nga may ka. Diyan ka mo, no good news dito mo no saan? Ano ti good news? Ni Tata Tomas. Abe ni Tata Tomas, at reklamo yung kang kuwana. Timulong itay, nga nagumong, kadag itay nanganan. Ket, ada na buong na. Uno, ada nagreklamo ka lagi customer. Awan, ma'am. Ano nga ron? Hindi mo, ma'am. Amo yung problema ni Tata Tomas eh. Sa Tata Tomas man iti topic. Ma'am, ada nalipatan ti customer nga wallet. Di Tata Tomas tinakala. Kaya't mo sawan? Nag-interes? Indulin na? Sinapol yung customer? Kalpasan na kadaduktalan yung adak ni Tata Tomas, kasta? Ay, ni ma'am. Urayam nga naman pasa ka, ma'am. Kahit nakabaybay ka doon nga mga istorya. Ni ma'am, problematic ka talaga. Unang naman baling nga kahit nga may kat ni Tata Tomas.
ikatanto pa lang ata ni Sir, taking kuko ti restaurant, man na nga, insubli nga mismo ni Tata Tomas, DJ wallet nga adok kwartana. Insubli nandiyan. Inga makam nang insubli ka dagi di customer. Ay, agan andaran di lugad da. Nabigbig na nga tataking kukwa. Ingkam kamakam na. Kaya nang sawan, nakaaramid na siya at tilakay. Kutuhin. Ay ma'am, nasyak ko ma. Itinakaala niya yung wallet. Nakudo ka kwarta ma'am. Si Kamat Silvia. Amuan! Biningi lang di aking kuko di sanguhanan mi. Nagado? Sa lang peso. Dollar pa eh. US dollar. Kahit ori na tinandana na jalakay. Jalakay mo ata. Ni piso matintad na. Hanggabalin na. Nakaharamin tilakay. Nakaharamin ni Tata Tomas na inimbag. Yung syakla ko man ay dyan na. Kung namin nga kadagit kakadwa ka ma'am no may sa kadakad mi ko mati nakaalat ka si dyan ano sa angan ni Tata Tomas. Ay sus. Po. Hindi ka mo masulisog. Loko kayo. Di ka nasasadya laki na kayo kasi pagkarigan. Kung namin gamin ma'am, di na nga taamot ang basa. So nga din na among malasin ng ado akwarta kan baka hindi na among dolyar ya duma. Baka hindi na matinukuran. Kinawanti interes na nga mang tagikwa. Amo na nga wallet. Amo na nga kukot sa bali. Amo na kukot customer. Kamakam na. Kahit na sawan, talagang nalis ni pa nagpuspuso na. Sayang. Dandanin maikat. Manong Nemi, kabigatan na. Nakigtot kami. E di umay di taga-media. Ne. May matanda kita taga-media manong Nemi. Sa dakaduada. Ay ma'am. Di dyan ni Mr. Herrera. Mr. Herrera? Itaking ko kati wallet. Kinadwa na rin taga-media. Anda taga-radyo. Anda taga-TV. Tama ka no? Umenta ka ng interview ni Tata Tomas. Kaninin interview da manong Nemi. Live iti TV, live iti Facebook, live iti radyo. Buwan manong Nemi, medyo nadisturbo pa manong Nemi di giti customer. Igabangarod tati unig mismo ti restaurant manong Nemi tinakaangayan ti interview. Kahit noon niya tipod nung kakasasahan ti lakay manong Nemi sut imbagana. Nga daan iti idnem, nga apo ko, nga halos nga kakasadar, nga anak dagiti talo, nga anak na, nga natay iti aksidente. Nga ganda manong Nemi, iti napanawan nga balay, nga nagtudo, kahit talaga nga maslip da. Inistorya na pa manong Nemi, iti panagpalpalamana. Ken, iti ayat, agad ibanim dagiti luwak, agas ti panagluwa ti lakay. Iti panang ipeksan naman, nung naming itinalaos sa panagyaman na kaniyak, tadi na kamat lang tilagan ko. Agas manager ito nga restaurant. Iti panang halak kay kuwala, agas para ilaw. Sana na nakamat manong naming. Nga, mabilbilangan ti balay na, wano mabilbilangan ti pial daw na iti nga restaurant. Tas ang ganong rumbeng, nga ma-empleo wanog trabaho ti kaskan kuha na it edad na. Impapilit naman manong naming nga napigsa ang kabailan na sana intrapin ti nagpagpakaasi nga nagpanawagan iti aking kuka ti restaurant
tamo ng isungarot ti magpapaikat kang kuana. Nga numabalin, ay talinaen, tapno ay mabiyag na dagiti apo ko na. May kabayatan manong naming ay pagbaga tila kay na ita. Adot na isurot, iti pa nagluwala. What? Insarunoda kan interview manong naming. Pagak nga pudno timbaga ni Tata Tomas. Nga talaga nga makadisturbo kan makadadael ti negosyo. Iti kada na. Nga maasyanak met kan kuha na nga lumabaling na kuma. Kadagtutultet kada na tapno. Adamang ted iti ipakan na kadagiti apo ko na. Inistorya ko manong naming bigla nga naawanan kami ti para inaw. Isot na panunot ko nga inala. Kat kaputa kaya na intultuloy kon nga inala nga para inaw. Nga kaputa kayat na tumulong kat tumultulong pa nga gumong kadagiti nanganan ka nagpunas kadagiti lamisaan. Dahil talaw na iti pagyamanak na siya ti ba nagbuspuso ni Tata Tomas hanga nag-interest ti kwarta nga na nalipatan ti customer. Pakakitaan launay. Ngawan ti sabali nga ganda ti lakay. No saan nga nagtrabaho tapno lang. Agbyag dagiti inem nga po ko na. Manong nemi kalpasan data nagring ti cellphone ko ni Mr. Fernandez dito ang tawag. Joby. Ay, sir. Nabuyak ti napasamak. Kastagayam sir. Sa mo ikatan de lakay. Sir? Sa mo ikatan? Agam, may pahalit iti gobyerno, sir. Siya ti makisarita iti gobyerno. Kabigatan data manunemi imayen dagiti taga-gobyerno. Kadwada pa ya, siyempre. Dagiti taga-media. No idi ni Mr. Herrera, tikinadua dagiti media, ni Mr. Herrera manunemi nga nakaibati, nakalipat iti wallet. Ngam tikaduan manunemi dagiti taga-media ket taga-DSWD. Nanalpasan manunemi iti maysa nga certificate of appreciation. What? Nga ma-award kani Tata Tomas. Iti kinabaknang kinikinasin out ti puso na. Gapo iti panahan na padag-interes. Iti kwarta ka nalipatan ti customer. Kanin sublina. Idaking kukwa. Iti pa nagbalin na nga honest. Kastaw na manong nemi ti isam ti lakay. Nga nangawat manong nemi ti sertipiko. Kanada pa niragpin manong nemi nga sobre. Nga kaskano tinaganda nga sobre. Nakais-isam ti lakay manong nemi nga nangingato. Nga igam na ti sertipiko. Insublad dakmat manong nemi na damad gayam para kanyak. Ma'am, abay, pati siya. Nga buta mamanutikas kang ka manager nga umawat iti underage nga empleyado. Dali may parit. May parit ka din ng empleyom, iti makabail pa ilaeng. Digiti kaskan ka, iti maigan iti rewards. Sa nga siyak manon nemi. Ti mismo pa nga restaurant, takin kuka ti restaurant. Nagdardaras ang imay ni Mr. Fernandez nga nangawat iti award na manon nemi. Saan lang nga dahil tama nung nemi nakita mismo dagiti at dati gobyerno ti adda mga kasasaad dagiti apo ko ti lakay. Anong nemi babayan ti gobyerno nagatang da rin nga lute nga nagdiswan ti napanawan nga balay. Kat pa may pinapintas da nga balay tapno agbaling nga talaga na natalgad nga para kadakwada nga agkaapo. Kan babayan ti gobyerno manong nemi. Nakaranama. Ti gastusan digiti agkakasinsin. Digiti inem ngagkakasinsin manong nemi. Eri pa nagbasa da. Manipot elementarya, high school, aging kahit ti kolehyo.
Manong Nemi, gabot si Mikat ti restaurant nga imamanage ko gapo kadita nga pasamak. Nga nag-viral iti media, iti social media, iti radyo ken television manong. Imado ti customer, ken limawa da itang restaurant, imado ti sangat. Ti agdama Manong Nemi. Sa anak langin na basta manager. Nakikapengak pa yan, may sak pa yan karing stockholder dito nga restaurant, Manong Nemi. Kahit nga sawan, nakanana mga talagahan, sobra-sobran, titaga nakasagana nga naran niya nga masakbayan, digitan nako. Nakapaggraduaran Manong Nemi ni June, iti kurso na nga civil engineering. Idintutad dapay lang Manong Nemi, dagiti dua nga babae nga agkabsat nga nako. Iti higher grade yung isa, adanti first year college, iti kurso nga nursing ni Gritsen Manong Nemi. Nagsarden lang nga Manong Nemi iti restaurant, iti kalagkapigsa ti lockdown. Ngam kadagitoy manen, numampay sa nga kas edit kaado digiti customer. Sakbay iti pandemya, ngam magsubsubli manen Manong Nemi. Ti dati aganar na. Di Tata Tomas, Manong Nemi. Still kicking ko na. Agsipod ta, ada pa lang iso ng empleyado mi iti restaurant. Nasalang para inaw, Manong Nemi, kahit napay tagsusuro. Nga makaluto. Kahit natagbaling assistant na chef, Manong Nemi. Kaya gini apo ko na, Manong Nemi, nakaragagsak na. When adan iti higher grade, Manong Nemi di kitoy, grade 8, grade 8 dami niya. Nasisingbat da Manong Nemi. Gabutan na ipasagapsap ka na kumada, ti istorya ti pakasalitaan. Uno pakasalitaan ti biyag da. Ti pa nakakaksidente, di ginaganak ka na kumada, nga nagsasarano anatay di kitoy, nga naulila da. Manong Nemi, dahito nga rin ti pakasalita, kagama naklaunay, iti anos mo nga nangurnos kalpasan nga nag-insent kang ka, ti detalyan. Kagama naklaunay, ti may karida ito nga naiburay met kada ito yung programa. Tamok, Manong Nemi, nga damat may buray ko nga adal, libliwaken pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngag ka nagbuya. Narigat agbaling nga single parent, Manong. Ngayon, no napigsat determinasyon mo, kana mo komplet ka na hapon Diyos ka nagbaling ka na hapon no. Agbalegi ka. Kensang ka amarikatan. Tuoy nga radagyaman nga pagayam mo, Joby. Joby, thank you very much kang ka. Di pa nang buray mo ito pagkasalita. Okay, thank you very much ka na kaya amin nga sang para papagayam eh. Thank you. Maraming salamat po.